Inggo nuju sedikit pacar doto abang Natal. Saya nama manis nih hatam. Inggo nuju koko tu au. Dang mari baro benomu. Seraka dong aku. Tenang pe benom mau. Uribak ko pe sudah nimu. Apa? Kenyataan nah ha. Yang cabut-cabut rumpu dewe ko au. Oma kenyataan nih. Gawe ular yang dewe ko au. Wih, aku pindah baguan na pinapacaran. Jidang saya ibe yang motom. Ari ba nga dong geleng ta. Mata puhuti ma ino masih ahau nota tujuan non. Minum di mana, Ma? Mak, minum di mana, Ma? Ay nauji, ay sa huwag ang natukarak na mura ko. Ape, anak na pugos doho. Ay sa huwag ang nauji ho, bugay pang sadyak ko. Ape, ay mura no pe orang tua kusan orang tua. Daw pugos orang tua. Lima, sa moto ho. Ah, paso mahata-hatami. Mulorong masalah tahu nang pelagay sa satu keluarga ku. Wala ina ko ba do tanggung jawab ba oddo pe di ruana sipta ba jadi sunguni hatam. Wala ni nang marong do dana kalay ba sa sunguni hata-hatam. Nilai ni mabahas ba. Jadi, buah masukmu, hah? Buah masukmu. Dak terima ho dihataki? Hah? Dak terima ho? Ba memangnya makin kenyataan. Terima makin kenyataan. Memang na betul do. Upokus dorang tuam sa dorang tuaku. Memang na fokus jang dorang tuamu. Nangangang sa botoho. Memang dak terima kenyataan aku. Ima asli na. Sa botoho. Oh pamangan mi jago mudoti. Boto mudo aman yu cakpol. Unang sangat juga lihat di son ahamu, botom mudo mangata pamangamu makata yang nak pinang satu keluargaku. Dia belum mau makata yang bigi. Masa di bangunan bisa dibahas. Allah di dia do harus tanggung jawabmu sebagai ama-ama. Omane lo Natal. Sa tertuhor baju dana kala sorok kepeng. An bangiru sakke happy sakko sarong nimmu. Kalau saya bermaju deh, butuh hono kan, udah hodo. Tapi aku tak kasih butuh hono bisa persa itu sebulan non. Jadi saya bermaju deh, dah. Sabar nimmu. Kalau di dia naik sabar aku. Apa orang roha pengen di banang marsalo. Nengon, asa tertandang me marsalo be alas orang hebe. Nengon nuji sitika nak bori ba. Sino mak selu sebulan laura marsalo. Laura perawatan aw. Biar tong be, kasi beting-beting kuno mo be, masanak buru tumay, ngarong jeleng tayo na mas kujulot ta. Jadi nang be saya beting-beting kuno dah. Baulo, melehina to karong adong aku. Besi dia adong aku lalu salo lalu krimbet. Terus tangarok kepek. Jadi sebuah ame. Basta bermaju ko. Deh. Ayo bilang na suni usahahan. Alay ka tangot pitinisian sekolah ni guru. Kita bermaju deh ya. Oke.
Saya terus di koko lan sabar. Olah dia naik sabarku. Om mana? Raja nama top baru. Top baru. Soalnya jauh na itu aku. Kalau peso boy mulak, ala sarok kepe. Rasa dia nabi sabar. Saya itu terus di koko tuh. Sabar macam buasian. Nah, biar kurang masuk di belakang. Ala itu orang turpuk na. Kenapa langsung mas lima dati? Omna ni, jabi ni suan, jabi du orang baga. Tapi betul ni bisa persai tu ni. Tangguru hakin yan. Teh. Sabar nih motor sudah. Holan hata sabar terus sudah koko tuh. Mau sana bingung hata sabar nih. Mah hata sabar nih. Mau ni perjalanan mula kau. Leong nak kerja. Lama. Kamu mana kerja? Mata he. No tu, no beda-beda. Mangap tu itu gih beda. Si pakulingi beda. Tapi kalau si pakulingi bagaimana dia narugi? Terus mago do ni betul semua. Bisa nonton mago nana. Beda-beda. Nengar kia kerja si house sudah mak orang pakulingi beda. Kalau masih patah, apa yang terlibat? Nuji, kalau bahas. Tapi ngetulnya denak. Tadi, nama ngulu. Rura partangi sanenai, waduh roa. Ngurung pindah di luar namanya gak? Pasti. Di ruang tamu maksudnya, luar kamar kan? Teh. Mang malay dengan tuak, ini namun.